kasyado, gagangapay po kasyado. Siya, hindi pa karamulay, baba man kasi reformasi talo, patalo, langsung nyerang. Nampay siya pamani, tagulo mo bali alang kota, kano mo pa chini-chini ka, sarasarangin nyo, balibalan nyo, si apay. Pinruan kang kapatindang panyingkulo, pinruan tong kang kapatindang bebas, sakay na tong peluan namin, katena man jari gol ka. Niya peluan na balian, kahilman sana pala na tawagan, marako, memang hilmang, sa gena ni ganjar lagi seriding lalang kota ka, ni pares sa televisiyan na Jojo Titika, penalti, tendang dikit-dikit orang kapten nga, gol! Tipi ko ng pajagawang. Ang nga Rodrigo, nakanakapalado din po na napakamanyo Cesare Coso stand na baba makasere. Ang tama baba makaruan, tendangan san nakatinggi na hilman na gaperis kaya ka na umpang yapan ng panasara serding apan tama. Ya habibi, mumtaz, alhamdulillah, Rua Coso stand na. Inka mani, sagang 70 sere ang rasali pag penalti balia ni tinrang ng ilang kota kay Victor Luis. Ada penalti golki. Rua sere stand na. Yeah, alhamdulillah, serangan balik. Peluang mene akhir Luka Kumi. Talo sa restana. Alhamdulillah mete. Terima kasih BSM. Ewako. Syah. Bajida siapa kasih kebenaran mana. Hoi.